ubwo abakazi mu district ya Mbarara barkwetegura kuzekiro cyabo nyencyakare erizoba kwa bakuriye kushemererwa bwa nyuma yo kwakira ente yo kubaga okurwo wa kansara wa Rubayaro idatwino mujuni bategereze n'izindi kuzirije rero nyencyakare abashija bitu baza kurara bagitubagire nyencyakare tugiteke tugirye tucakare nitwe president w'Igihugu Museveni abo kunda akatuhereza izo bankeri nitwe tushemerera nyowe nintwara umucago kusima ruhanga abo honorable Roida abo kubaka turagana sente kandi yaturetera umubiri nani mbasha mwongere mukunde abo kuba we kakuraganisa utwuraganisa nagamba nakora bwenente yone ente yagize leta abakaza baba bari hamwanya bayereko kushemererwa ahabo kutunga imboga zo kurisa abagenyi babo tahanijija tubuhura mbara tubuhura za kacheka tubuhura za kampa konka nitokwe cyaka ground yitwa shemererwa mnonga mwene nteje mazimane kurisa abantu binji kandi twashemererwa Roida we bare mnonga kandi tukushabira nebinde birukwisha mukama bukhera mugisha kandi n'abandi bona n'abakira izobere yo mwije tuzaguze nitwe mwe bare mnonga twino mujuni yashaba abanyambara na munonga bakazi okwije bakashemererwa izoba ryabo no kwesimera mu bugabo bwa government ya NRM yabahire kandi nangwa natire yo nemotoka bangisize motoka zikwi 15 zoraniza kurabara bamo mu district yona Kashari North na South zironde y'abantu abakubasa kuba nibija batine ntambara umukorogo ngwije kuba mironga hishomero kandi umuhizi wa mukuru w'empanura zishengero ry'ihanga Thomas Tayebwa nuwa yeserwe nkomjenye mukuru ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.